Hai menaza ting chomai awang rema namai go Zeme News Ma Nsa ge hai menaza klom delei Manipure pui bzi surbala la isram ka chebe puine gdei re ge teuchi lang ba gold medalist jai championship MMA mixed martial arts ka chebe ke zoom jai ke ka gei be ko kan ta be pane railang ba te je India ke ngam ba jai ko dui be te wangai de le je sali Manipure pui surbala la isram ka chebe puine India ram ge railang ba te je ai je ke zoom be kan ta be mixed martial arts ka te be Gama World Championship ke railang ba te je gold medalist India ram ge te wangai de le je achule ai je Gama World Championship kan ta be bam je Amsterdam Netherlands ge ne bam le je sali jai surbala la isram devi ka chebe pui je Kangia bok sarok wangma Thobal district Manipur gena leija kachele kum kai ke ko Manipur pui surbala la isram devi kachebe puine history ge lute gai ja pane tomeris jusu pova banai Kazakhstan je final ge ngamni leija sale jai Gama MMA World Championship kan tab ge India ram gena mina plana himre ku chumrya gyur leija sale jai ai je kan tab ting je jing kai ku chum gena ke jing kai sna kum chang na jang kai kana re kan ta leija sale jai ai je kan tab bam je Netherlands gena kan ta leija kachele Manipur pui surbala la isram devi na India ram ge railang bete je ai je Gama World Championship Netherlands ge kan tab ge gold medalist ke dui wang be ji gena gdi mene pachur cha gai de le jai pachu gu to ba samra me peigai de le Zainjin like zinke zi himre kum chang na jang kai kana ba mai ge Nagaland Dimapur Baptist Women Union mene ai je Russia mene Ukraine me ka hrei ben deu hangene punina kaklum be rally organize te gai de le je sali Dimapur Baptist Women Union mene ai je kaklum be rally organize te gai biza inke ne je Russia mene Ukraine me ka hrei be saura hangene jai pe je Russia mene Ukraine me ka ke disi be ta te ra hangene punine kaklum be jai puni kanga be te je rally bam gai de le je kachele jai punine sa je anui du Christian le ai ge hrei bam je anui lungs ai lag le chpo si gene anui te je anui nga chi lag le les du rada gene anui chi tau gai be te je ai ge women prayer rally bam gai de le je punine sale Zain like zinke zi himre kum chang na jang kai kana ba mai ge peacemaker disi be ta te me zai spy me ka disi ira te me zai ka hrei be ka disi ira te ra hangge kampo me mina hangte set me helicopter crash helicopter ko bigene zai helicopter setting ngai ke bigene puni kring ba ga di le ja ka chule zai ai me bo peacekeeper hangte set me bo go dead body puni go ka chai pom ja chuna goma ge te te le ja ka chule jai puni da ga ko te bin apni go helicopter siara changme jai ko te bin apni go helicopter crash te jang ngai kyura changme ka cheb je chuna investigation lu la muile je United Nation mena sale ai ge peacekeeper me hang te set me chai bro ge Pakistan ge na mina crew member me hang sro me le ja ka chule jai Russia ge na mina hang ke jai Serbia ge na mina hang ke le je United Nation mena sale Zai Ukraine go boxing ta chi be pe zai gde regen ta chi lang ba championship ngo be pe Ukraine gde ko zemna bzi Maxim Kagal ka chebe pe Russia mana Ukraine me ka harai begene Ukrainian gde ge titar ge Russia me bom gdi be to gai be begene pakring be sau gai di delei ja ka chele Ukrainian gde go kickboxing world champion bzi Maxim Kagal ka chebe pe ze Ukrainian muripol ge Russia me bom gdi be to gai be begene pakring be sau gai di delei ja sale zai man sapo mene sa za aja Maxim Kagal ka chebe pe ze Ukrainian gde defense te ra hangre padu chpai ro ge join te gale ro ga le ja sale ka gane pada ge ma i mak pa doze muripol ge tek te begere Russia me bom gdi be to gai be zigna za misal gdi be to gai be zigna pataw se za pakring be sau gai di delay ja sale za Ukrainian Kiev city ke bam pe ne sa za Ukrainian ke dei me hla me ka hrei bzi ge ne ta tim ram za kada da wang ra hang ge rangai delay a cheb za chunaria ka chang me Ukrainian ke dei ge ai hrei bza sau bi za bam les du gimi kor me za bom fok bu kor me a se la mu re le chpo zigne kada da wang sri lo za pana rangai delay Zai Russia ka dei gorzi te zai pe te za bam pe President
Vladimir Putin ka chebe pene Ukraine gde ge Russia me hreite gyubze 2 lakh bahange peigai delei je sale Russia me ai po ba Ukraine gde switching razai 2 singra hange rendele acheles du 2 lakh tib zigene Ukraine gde ge Russia me gochpai me bamze mati magze tet kam du delei je news reporter mene sale zai ai je Russia na Ukraine me ka hreibze disse ibete raza hrein saura hange ai je Turkey gene chuna mpaute je lamule je sale zai Ukraine gde ge Russia me hreite gyo je gde sud gyu bigene na mai ria chamge Russia me chpai me mina hangdai ki chai di me ga che rangai mile Russia me chpai me Ukraine gde ge hreite gyu bigene planet chai di je changkre sna je haina me chai changdle je sale zai panigo gari MLRS ka chebe rax quiz rok sia sangdle zai panigo plane aircraft je planet je hai ke je kai sna sia changdle zai panigo hnei sia dib je sna sia changdle zai helicopter gari limbe sia dib je hai ke je kai squeeze sia changdle zai panigo gari car chang ke je hai ke je rax na te sia changdle zai panigo tank ka rebe gari planet je hai mneu je rax squeeze na sia changdle zai fuel ting ka chebe planet rax na chom sia changle zai artillery hai chom ja ka chom sia changle zai UAV rax na ke zai armor vehicle ka chebe ja chang ka ja hai sna ja cruise sia changle zai anti aircraft warfare ka chebe ringe medai sia changle zai mobile SRBM ka chebe ja medai sia changle zai magda da be sia dib dumi songa ja lamui rele je sale ai po be Russia mena Ukrainian kdege reite ge blamge Ukrainian kdegu President Volodymyr Zelensky ne saze ai po ben dege Russia ge chpai mgo gari re metle pe da hange hung sangu dele je kachele namai gu Zeme News Ma Nsa sab ge sa moni be zai san siani be la zai na nangnui hai mna ne lun gai lo zai Kangia je tawbe tawmak ba comment ge hai mna te gai lo zai Nagaland Dimapur Baptist Women Union me rally te be kachai ne pi gari kile itu war thaga du rukhai dibina aru duk pai gina thakia khan ge amuni modot kori dibina itu ami khan laga prathana du ishor ge punjai dibo karne ami khan jema kori lo ase ami khan aji bishi manu widow hoi gina ase the war has left many women widow to single parent their children many children have become orphans and found themselves in a foreign land as refugees. Bishimano, ekdam bhal gorbra. Ai gina na mai gu Zeme News Ma Nsa loi gai delei nangnui ne pegai za nking gai be zigna to delei kan ga jai po be channel share like comment jai subscribe to gelo hai mna ja klum delei